Največji nogometni derbi v Sloveniji, a tokrat dvoboja ranjenih levov. Maribor gosti Olimpijo, dober večer voščim iz Ljudskega vrta. V tem koledarskem letu ne Olimpija, ne Maribor nista osvojila lovorike. Vijoličasti so dvakrat zamenjali trenerja, Olimpija pa poleti praktično polovico ekipe. V vseh postavkah, res v odstotkih, decimalkah se govori. Zdaj pa strel Rudija Požega Vancaša, pa še enkrat proti vratom. Še en strel proti vratom in ostaja še vedno 0-0. Nekateri niso v najboljšem fizičnem stanju, ampak da bo to seveda iz dneva v dan bolje. Zdaj pa akcija Olimpije, Ivanović, ob njem Mitrović, dobra finta Ivanovića in ostaja 0-0. Nevolje zdaj tudi pri Kapunu ob tej napačni podaji mladega Pavlovića. Klinar s predložkom, brez prepovedanega položaja, kaže stranski sodnik Mešanović in Maribor vodi 1-0. Ja, Ljubljančani so za hip morda pomislili, da bo stranski sodnik dvignil zastavico in da je šlo za prepovedan položaj, to da ne. 1-0, 30. minuta, Jasmin Mešanović pa dosega tretji prvenstveni gol. Ivanovića ob njem takoj Krecu in pa Martinović. Ja, veliko dela ob Ivanoviću in brani Jug. Nove priložnosti, nove podaje Kajmakov, pa Andrejašić čvrsto v obrambi vijoličasti. Elšnik poizkuša. Elšnik ima lahko dober strel z razdalje. Elšnik še vedno dovolj prostora. Elšnik preko gola. Strokovnjak za telesno pripravo. Torej vsi trije so v paketu prišli iz sežanskega tabora. Mešanović do danes, oziroma do zdaj edini strelec pri strelu, spet Mešanović, brani tam Frelih, pa podaja Krona vetra v kazenski prostor in znova na mestu vratar Olimpije. Tudi on ima težave s poškodbo mišic, oziroma mišice niso tiste prave. No zdaj pa priložnost Ivanović in gol Ivanovića. 1-1. Četrti prvenstveni gol za Ivanovića v tej sezoni in tale je sila pomemben. Olimpija pa do izenačenja v Ljudskem vrtu. Ja, takole je ena poteza je bila potrebna, da pride do tiste boljše pozicije. Sì, un pari che in definitiva ci lascia un po' il sapore amaro in bocca. Poteva andare meglio, però penso che oggi comunque ho visto una squadra, che era quello che a noi ci interessava. Pa dobro, ušli smo pametno, onako istrpljivo u utakmicu, sve su dečki radili što smo se dogovorili i iz neke naše onako malo nesmotrenosti smo dobili taj gol i onda smo se i mi malo još tu razbudili, išli odlučno po poravnanje i po pobjedu. Mislim da smo zasluženo izjednačili, mislim u polju da smo čak bili bolja momčad, ali eto, na kraju isto Remi nije loš, ali htjeli smo još jedan gol zabiti, ali nažalost nismo.